Mais l'achien arbor FM a zo la chancha raio ben comme zo pen kenta bloazout. Klevet e meudiendral, Ja. evo eskinier nevez. Ja. Amman Montroles. Ah bah ja, bevo fréquence neve Montroles. La bo e pelzo, amman Montroles ne l'er ket, c'est la bo. Ja. Ervik even. Na pet 30 nien amman e broleon. Ja. Nevez ket klevet, ervik even ebet. Eh ben ça c'est fin ar bloa evo. Da la kat pré-réglage vers la radio. Alors fréquence neve evo e Montroles. Hag a zo gavdin ar c'hwec'h a pevarugen pik eiz. C'hwec'h a pevarugen pik eiz, ja. Ben fin ar bloa evo skignet amman e Montroles. Ne ket stalet 3 ar peul, mais hag evo ben nebeut. Setu e Montroles evo klevet mat ar Voreg FM, setu. Ur peul neve vo? Non, ben a fin a evim war ur skinier hag a zo l'er ma zeus an ol radio youal. Les forces plantent un peu lourd. Ben ya. Ba kavet on oa l'er evit lakad ar peul, mais... Kavet on oa l'er evit lakad ar peul, mais mec'het e gant an dud. Setu l'er prevez e oa, setu bon. Mais e pet evo ur skinier prevez hag a zo setu an braz, l'er ma zeus ar radio youal. E mod FM evo. Mod FM evo, ya. E Brest evo ar radio niverel Ne evo. ket tre du don. Non, ne ket ar rok tre du don. Non, ne ket. Non, war un tourtan evo. Setu. Meus ket zonj pe serin, mais war un tourtan evo. E ar kastel dour. Ouais. Kentor, ya. Meus ket tourtan evo Montroles evo. Hag e Brest evo an DAB+, mais Montroles evo FM. Setu.